Nema potrebe samo malo vode je linija tu na da smo miri gore danas. Može to uvijek barataka, početi je jasno. Na dolje do puta dosta, da? A? Na dolje do puta dosta. Ima, kako nema, to bi definirano. Siamo poco tutte te međe i onamo gdje oni ban gdje se bije, dobro, to i one stare grane dolje izgorene, sve ono malo. Ovdje nam? To i desno ovamo gdje. Ovako? Tako i dolje ga još daj malo u dolje. Slobodno. Ajde, to može rasiti kako hoće. Tu došli tu valu ispred tebe, ispred toga krša, ispred toga bora, vidiš, desno tu. Ne, desno od tebe, tu vidiš gdje, to. I kako baca svoju. Ovo je bilo sad tu nakon njegove... Sad ćemo gdje Ivano ođen da ovo ima malo, jer da idemo po gore, nema što. Doći on do vas dolje pa se primaju. Da stane na 13, da može saobraćaj da se ide, da se napori, ne može malo auto proći. Pa jesi ga čuo na 13 do stane? Ivane. Reci. Šta li koliko tura god? Ako bude sve u redu, za jedno 10 minuta mi došavamo. Dobro. Čujemo li sestru? Čujemo li? Čujemo se na prijemu, čujemo se. Posli ništa vodi? Nema lokaciji. Ispod 13 se opet, tu sam i rekao jedan prošao džena da je počelo dimiti. Branko nas je poslao za vodu, a napunimo oko čas. Čekaj, ti tu sad vam je zasip, pa ćemo se vraćati nazad. Da vidimo sve to. Novi. Sad čekaj nas i na 13, mi sad za 10 minuta se vraćamo nazad. Ispod 13 da to ugasimo. Jesi čuo, Ivane, to ako ste završili da idemo odmah dole, jedno 50-100 metara nazad, počelo se vraćati na novo. Evo za jedno 2-3 minuta, brzo ćemo završiti. Evo taj samo obud. Gorivam ispod 14.
Neno, gasi vodu, skupljamo prugu, ne.